Productions, SDN, BHD Productions, the Premier Empire. Ntagarabo bateguye gusa Viper Studios. Kuki filime yiswe Kwararampool Special Forces, Damofa Production, SDN, BHD. Anza ko naje gusobanura bataravuga ndavunwa niki. Dore nabandi bateguye ngabo. Kamejecetse. Ririya sitangazo. Rufende. Se barangara kamo ararangisha. Jewe oya musoma magambo nubwo atari ikinyarwanda. Murariya jambo ribanza. Se barangara kamani. Ararangisha ino rikiza byiri yahinze mu murima bakaba barazijose bakazisarura. Aha, setting nandi gayo amatanga asigaca muri filime. Ufite n'indirimbo cyawe ukeneye kwamaza amagana sangana nimero nazitanze filime itangira ari iduka ucuruza agataro kwako mushaka kamenyekano. Filime yiswe nde? Mana Peresti wa Dani yabuze certificate ya football. Score Productions, Amofa Production, Viper Studios hamwe na Sankala. Ndakubwe barabonye filime nka The Takers ya Chris Brown, ukabona The Town. Tangira hakuno kuri banka Damofa Bank muri Malaysia. Arafanye cyombo afande. Pak perempuan yang ada kat dalam tu. Ngabaswe muri mindari babashuru. Pak yang paling banyak yang pernah aku jumpa. Muri mwine ngabaswe bambere mbonye kuri gisi. Babiyiba kumanywa. Sebelum aku na muzeba banke na nafa nashimuta abaturage bari mindani. Sekarang bodoh. Musoke cyangwa twarasakirikare babigeza mwasoka mwabaswamwe. Come out. Tanga itegeko. Kumanywa kusambu sita. Barangije basoka n'ikimodoka cya Amadi. Bandi bari ku rumoto. Ikimodoka n'antibare. Bajya tumwoto. Babanda rimo indani. Kira pariki ikimodoka zigome. Audio file mfata imiriro yanyu murekere. Usohoke sha. Marika bako bavayo. Mabanda afite ibikoresho. Bafite automatic weapon imbunda z'abarusiya. Zirekura abasasu mufiririzo. Beregeza ku bapolisi kumanywa. Bayise Kwararampool Special Forces. Nakubwiye Sankara azizanye. Aho nagiriye muri Amerika nagarukiye igihe. Mwoto kumanywa. Burya rukambi zuba rirashe. Bare kura grenade. Umuhanda rwagati imbere ya bank. Bank bifite assurance rate zishyura sha. Barasha polisi fanda rumirwa. Bafite bya grade bimwe bitubidasha amasasu ari kuri grenade. Bumodoka bwa polisi. Indi grenade. Bakoze mu polisi n'amabandi ane. Fande byara murenzi. Dore ngo barahunga. Urayoboye sha take over. Dufite ijambo. Babanda vayo. Sayikira umwafande. Bandi rimwe. Yegera fande kumanywa nta n'ubwoba. Kujya gasuzugura na mwiyereka. Mushyira imbunda mu gituza. Byose birashoboka. Zuhuriwe. Kepotong berapa ramai pun. Aje abusiye buri hamwe. Sama juga macam polis. Umva kabone bwadukujana ukadufata amabanda zahoraho. Akan ada polis lain gantikan tempat kau. Ntacyo byamariya mwishe. Kau jadi hantu. Haza zuni umupolisi agusimbura duhige. Bayang kau berapa banyak yang kau nak. Nashaka unkorere. Kau jaga aku. Ndakwishyura amezi ashoboka. Senang, ada siapa. Sajya niba buri munsi nawe unkingira ikibaba. Bitabaye ibyo uzapfa n'umuryango wawe wose. Banka zigira silence. Urumva? Nzajya niba bajya kumiga ume amakuru hakiri kare. Bayise KNO Special Forces da Premier Samano Sankala. Nuko dutangiye. Erega Rufende bwira n'abandi akari karabuze karaje. Nibwatinze. Umupolisi bamuhaye amahirwe yo kubaho. Second chance. Afite akana kagakobwa. Utamahuri ndi umupolisi. Naje kugufata. Mbak saya cik. Ihangane madam. Nurase mugenzi n'agakobwa ke. Ziraganira. Tas kesalahan. Niki nakoze? Nagushinja ruswa.
kandi koko yari ruswa uyu munsi. Gukingira ikibaba Mira mwana wanje. Mira ubu ndabizi iyo mvuze Mira izambwa ngo ni burage ni buruwate badije batangira gutekereza ibimogi bya bindi bahitinye ngo ni Mira ibyo byaza ruswa bikuyehewe ni nabikwigishije ni bibi. Mira tu kat TV lah. Kumyaka yanyu nyine nabyigiye kuri televiziyo. Wakumva padang. Buri ari ibintu bajya kuvuga kuri televiziyo kabona abana bato ntago ari ngombwa. Muse biteye n'igyobu umwaga ashaka umwana amenye bya gipolisi ruswa ibintu nk'ibyo ibimogi. Muze yarangije fata kabunda tondo. Bamubwira ngo batajya muhemba neza ku murongo. Cyari ryabandi. Sheri. Ruza. Umwana atafita nive. Tugomba kwiserebura. Gusa reka ngende. Mugabo aritunganye ni mu gitondo afite madame afite umugore mwiza. Awa urutla nanti saya bayar. Uratekereza icyo ya anniversary umwana ugitonye ndaza kwishyura. Saya lambat. Jana umwana kwishura sibyo? Nge nimo ndihuta. Mugenzi umugabo ntajya avugisha na madame akazi ni gake. Saya nak pakai Bible lagi. Umva basi wajyanye umwana kwishuri. Wenyine kwishyura n'imisoro n'ibiki? Baza ujyana umwana kwishuri njyane ndekora ibindi. Umugabo acana ka televiziyo. Rwose polisi yananiwe kubahagarika amabandi yitwa Anakis. Akuraho televiziyo. Afata ikinyamakuru amasaha yirika kureba neza ibinyamakuru byose. Baravuga uburyo polisi yananiwe guhagarika amabandi. Sike. Suyo mugabo. Ayah. Papa. Dah Mira pergi sekolah Ntago uri kujyane ku ishuri. Nakana. Kira hakuna amafaranga sheri. Ubwo yamabandi buri munsi ara amafaranga siga buri gitondo. Kandi menshi. Hari igipfunyika bakuzaniye. Apa buat apa ni? Hasi amafaranga uyakoresha iki? Mu rugo n'abakene. Oya saya buat apa? Ngomba kwishyura bukiti. Uyamaze iki sheri? Bayar bil. Umva dukine amafaranga yo kwishyura imyenda yacu. Guhaha kira kitu. Amafaranga ya gipolisi nica nikize mwikofa ari makanote kamwe. Buri abagore hari ukuntu bihanganira abagabo yabona kibazo byateye mu rugo nyine agashingiriza nyine tu. Bagatogusa utunyanya n'udutunguru tubiri bakabirarira. Amafaranga naya mabandi na ubwo yatinye kuyakuraho. Hari ukweryo ugashinjwa kwafatanyije n'amabandi ikora iki? Kwiba. Bibit dalam laci dalam bilik. Umva agenda ufate muri mu cyumba muri drawer cyase mu kabati amafaranga twasevinze ufateho nta kindi. Basi ni utari kujyana umwana ku ishuri umutore numva kuyo. Mugabo arerekera. Ijobira. Umugabara akazi n'ibijyango muri te imeke nyangoye kenyi. Ndaya ibifaranga handitso iri mu kizigo. Kau jaga aku. Yibuka ikigabo kimubwira ati mwaye amahirwe nawe uzankingira ikibaba nawe nzagucunga. Yamani. Nta wundi muntu ugomba gupfa. Byose biramera neza. Nguhembe polisi cyagwiga amabandi umenyesha undabura umvishe mabandi ubundi buryo akora. Pifura muve mu bintu byo kwiba imbata n'isekuru meza abandi. Dore jobu. Kan. Bwatinze. Kota cedera dan 6 orang anggota kita. Abapolisi batandatu bakomeretse, batatu bakomeretse, batandatu bataye ubuzima. Bapfiye icyaha cyabereye. Yang paling dikendaki. Aya mabandi Anakis ni ganga cyangwa se group y'amabandi iri wanted ya mbere muri Malaysia. Sangat licik dan abantu babijyanye they are very dangerous. Hebat. Kandi bakora bitonze n'abahanga. Untuk menangkap mereka. Bafite tekinike zirenze tactics. Natwe kubafite tugomba kuba turenze. Seolah-olah bafite ganda yo gucika. Antara kita yang menjadi hantu pada mereka. Gusa bafite umwe muri twe ubanekera amakuru. Kamu yang None kasar perempuan. bivuze ngo hari umuntu muri twe ukorana n'amabandi. Yang ini Nafande mukuru. hanya dengan Lan. Musore. Ndashaka ubaze Lani. Muze uko yakaje tondo. Sasa nawe batangiye kumuneka. Muze. Hano muri polisi ngo harimo gukorana n'amabandi. Kumbe nawe mugabo Lani twatangiye ko afite imbere ya banki bakamutuga imura tugwa amahirwe yo kubaho. Muze Lani aratangira. Tubonye afande mukuru ashyira kandi gasore. Muneka muneka kamukurikirane. Nakwizera undi inyuma ye. Barashaka kumenya ndukorana n'amabandi kumbe Muze nawe aritonda.
Ashraf. Bandi kazi mukabika mugakora mukayabika bo bakayiba. Banki bifite silence n'ejo bitwaza banki igomba kukwishyura. Nimba abikije kwa musenzi yewe kumbe nabo ni benshi wa polisi. Togera kutemba. Why no uri turasi kureba neza ikigoryi nacyo gifite ikarita. We mukiri imbunda hasi kumbe abapolisi babuze aho hafi muri muntu bizera. Kigoryi gusa cyo kibazo muzari marine kikamukurikirana ashaka buryo kiyatanga amabandi kwaje abaturage barafika kubona abatunga n'imbundara ka gasore gacyashya barakabona. Ada budak baru ke? Boss ni iki uriya nawe mushyashya halo iperereza ngiye kujyaho n'ubushakashatsi birahagije. Sasa afande mbanza nakuribandi Ashraf rifite polisi rikoresha barangije baza mu karesitora. Abona kedai. Mwese mwaguruke ninde nyiri hano Tutup kedai. Kami polis. ndo amupolisi funga iduka. Wah. Pelanggan semua keluar. Abakiriya mwese navuze musohoke. Uwa mbere ajya hanze bakubitaho bya bindi ngo barimo barasaka iperereza. Aku baru masuk unit ni. Ye uranshaka iki? Pretender narahkan aku untuk. Nibwo nyinjira mu ikipe yanyu nanjye superintendent. Bambwiye ko bapatana nawe. Budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. Umwana muto nkawe ukinjira mu kazi utangiye kunkurikirana ngo ukugora akazi. Correct. Nakemuye ibibazo byinshi nk'ibi. Ukemuye bingahe? Asalkan kaba nubwo nawe terego ndakora nk'ibyawe ntabwo ndi umuswa ariko nakana 7:15 pagi. Kau makan roti sambil wabyutse saa 1:15 suka tengok TV. urayinso ureba ikinyamakuru urebye televiziyo urivumbura ikinyamakuru gitasi kumbe kamunekaga nukubera iki Jangan sibuk sangat bahan pesan kau. itangazamakuru imuri kubangamira muze. Bagus sangat. Semua pasal aku tahu. Urakeka kunkurikirana iwanjye ari ubwo buhanga ntabwo uramenya byinshi kuri njye. Banyak duit dalam poket kau. Ntabwo umuntu ufite amafaranga menshi tutayahembwa bayakuye kumwinjirira cyanara. Aku tahu kau tu dia. Reka tuganire kuri ibi. Kau jangan risau sebab aku pun ndabizi ko ukorera ariya mabandi gusa ntugire ikibazo because aya mamol tunanjye ndayakorera kankana gashya gatangira kumucokoza kumukura amakuru. Aku tak tahu kenapa nje nawe dufite data bushumwe we have the same boss. sebab nak bantu kau. Gusa sinzi impamvu noherejwe hano Santoy. mbenda boss atarashya ko ntabwo mfashe mandiri ku bijyanye n'ibye bank byambabariye ndashaka ngufashe. Kalau nak bagi kau sikit. Ashira twese natwishyura buri mwezi Asalkan ndashaka amafaranga tujye tuyagabana nta kibazo mu gihe aku buat. ukora akazi kawe neza nanjye nkora kanjye bose bakorera ryabandi rikuru Ashraf. Bakiraho hanze araturika Ashraf nabara bacungaho bari. Okey dah. Lodge Okey dah. Okey tuan. Kevin umeze neza cyane. Kamu kat sini. Kau tahu tempat ni kamu letup kan? Umva hamagara ikipe yose cyane wa musozi wari bitwari butubuke akana kamwambura imbunda agiye kurasa kakuyeho umutwe w'imbunda. Letakkan satu dong. Waye musore muto mwese mushyasi mwaro zanyu kamubwiye ati reka dukore ibandi atagira urineka muzehe waracyatsimbaraye kuri tanga kabone ubwo ryamubwiye riti ngwaye amahirwe yo kongera kubaho muzehe arashaka kuri tanga kumbe Ashraf afite abantu babiri bamukorera muri sitasiyo ya polisi gusa muzehe ntarajya ku ruhande rwe neza. Ashraf aracungira hafi banke z'umuzipaka zose amaze kuzisiga ziri vide. Mwese mwirukange mujya kuri Jalani banki iraho hafi bwaho banki usanga ari butoya bwarambere nimba ari ababwita sabo nimba ari sabo niba ari bodaboda ni utwo ngutwo twa tundi twansayidira two muri karitsiye. Masukkan. We sawa ameze neza mujyemo indani hari ako bajeho mabandi ntatuza kila siku job uruka banki nko kuyindi. Uyu munsi bakiba yindi gutyo binjira muri sako. Polisi kirasa barabaherezana bambaye bontibare masasu nyayo. We abaturage na muturage bashaka kwica mwese mutoka hinje ndani
mwese musohoka indani nta muturage bashaka. Ashirafu ari kuri etaje ndende. Dore miji we uve kuri biryogo. Kau cerita? Panggil datang sini. We mu bwa polisi bose bagiye. Semua anggota Halo over mwese. kan ada rompakan. Mujye kuri Jalal Sultani Ismail Lona. Supaya mungkin. Habaye ukwibwa abapolisi mwese mwari mugiye ahandi mukate. Bakira itegeko. Nabandi ndani muri bank. Urumwe n'igikapu. Mwitegura gupakira ipinda sha. Damofa bank. Dekat, cepat. Kumbi dure boss Ashirafu ageze gucaba na polisi yose yerekeje ahantu bagenzi be bari. Nkanda bwe mugire vuba musohoka ngaho indani muri iyo bank hakiri kare. Polisi yaherekeje sumbuye baramwambaza amapingu. MPU patah balik. Kagasore kabwiye muzehe ati yewe basubiye inyuma. Bahindi aho bagiye kwibase nero utazi itegeko. We abajura babanje guturitsa igisasu ngo ku restaurant barangije bajya kwiba banki nkuko baturitsa mu mujyi bakajya kwiba kuri banki iri Remera. Tayari faster kamera abanza kuzizimya fana arangije aza musiri kwetegere. Kenapa ni? Yewe bigenze bite? Biasa. Hari umuntu yinjiye muri system yacu. Iyi ni tekinike yabo atagira bafata amasura. We musubizaho sha. Afande ntago babitunganya nta byafata amasanga. Bisubizaho wiza IT yiki. Nuko sasa ugenda ugatuka umuntu umuhoro busa naho yanze kubisubiza abishaka. Aho baturikije polisi yakase. Amabandi yaragiye gutangira kwiba. Ibintu zakaze tayari. Napfuye tu. Itwe mwese atagira ubahari mufunga umuhanda. Close the road. Kamera zisubiraho basubizaho bazengurutse. Arakeka bashaka bari muri banki ndani turabona akamodoka gafunze. Boss atinga igisasu. Kubereka ko nta muri mu modoka arayituritsa. Mabanda ari he? Iyi modoka iraturitsa aramagara kuri headquarters IQ. Muhamagare fire brigade bazagari ya arya niki? Kizimya mwoto. Nabakomeretse ikipe yose imeze neza unit. Tayari. Mabanda raha kwiba buri munsi. Ewe data we dore fande ngarumirwa. Lan mana? Wakora gati naho turabangaba. Lani ari iki? Lana vayo. Muziki. Iki cyamubwiye ko gikorana na bagenzi baya mabanda. Bigenze bitara. Aku suruh engkau tangkap. Ibi ni biki? Tangkap polis Nepal. Dia partner baru kau, aku assign dia. Uri arambwira ko mugomba gufata mabandi nagaru gufunga umupolisi mugenzi wanyu. Geng anaki. Kom. Aku naje lah. Uri arambwira akurikirana nawe. Sama ada. Yagomba kwigira nkaho ari kurundura ndararengana njye amwohereje ngabakurikire. Buka. We mufungure sha. Oyaza kuzana amapiye ifunguzo. Narukwibye kare acyane ipingurye yo mbaducika mba nacitse wanjijiwe. Kumbe motif tuan nak cek saya clean ke tidak ni. Kau tengok ni. umva kucyushaka ari gifite ikibazo. Tengah kecoh. Basore uyu mwanda. Saya dapat info. Banke wese waruri. Berkeliaran dekat depan kafe yang kena bom tu. Uyu musenzi yarabizi kuki yankuri cyane agiye kunywa icyayi. Haturitse. Cepatlah. Subiza iminsi itatu inyuma kuri kamera. Turebe ndateze igisasu. Kureba neza kuri za kamera. Tuan dapat info dalam bungkusan tu ada bom. Hari umuntu wateze igisasu muri Mondisi iminsi itatu ishize. Oh, serius ada info. Mwahasaze. Mwahasatse. Aku cakap jalan. Wowe nari gukurikiza amabwiriza. Aku cak. Tanga ubwiza ukuri. Yang kau rahsiakan padaku. Kalau betul dah. Bisa ngari ikintu mwaduhisha hano. Kenapa kau tak panggil unit musnah bom? Wavumbuye ite ko muri Mondisi ro banase igisasu. Kita dapat daripada dulu lagi Lazni. Azimi, mabanda rwose ibyo nkora ndabizi. Sasa mabandi yabarenzo. Kita potong macam mana pun tumbuh balik. Warahindutse kabisa ukwiba kumaze kwera. Sampai bila-bila supaya nak. Wimbira umwana kupimaze kwera buri hamwe. Ya betul Tuan Azmi. Itu yang Azimi ibyo uvuga ni ukuri. dan itu pegangan aku. Ibyo yarakwiye kuva na mbere. Zaman berubah.
gusa ugomba kwibuka ikintu kimwe, abantu barahinduka kandi n'inzira zirahinduka. Cyana mwizera gishyashya mu kazi, usubire mu kazi shafa ndabatura umujinya. Barareba iki? So far tak ada awam yang cedera. Tugaruka hakuno Tapi bawa dah nta musivile wakomeretse, gusa kufure for vide. kosong. Baza hakuno muri banki, Ada dia mengatakan tembakan berlaku, barashe mu kirere, abaturage barisohokera bacyumva kurasa. tak ada kesan tembakan. Mwirebe sibyo, umupolisi barasiye mu marembo, nta yandi masasu yagaragaye, Mungkin nta kintu turavumbura. Kagasore kari mu iperereza yoga kamubwije ko ati nyinkorerana nari abandi, kabwira muzeyi gusa nta kintu washinje umuntu utamufasha amajwi. Dia orang mula-mula masuk. Bacinje uko nimagina baheri hakuno kuri front desk, kanafotoramo Kagasore Peter hapa baba na bank manager. Barangije haraho bamuzanye, barasa mu kirere mwese kiriya urinzi. Orang perompak. Uko bigaragara bamwe babiri mu bajura Manager tu masuk dalam lift. bafashe bank manager ngafungure kufure foro, bamwinjiza muri esanseri. We fungura ashakiraho kode, igikumwe cya bank manager bashyiramo kode, kirekereta hakuno jya ku ruhande wa musenzi we. Dore urufito, data dore ifaranga, nuko batangiye gupakira ari imagina, bamusigaye ikimenyetso cya A. Iperereza riracyakomeza, bari bambaye za gani, wabona ibikumwe, bari muri autopsy, investigation, promotion, suspicion. perompak tu datang Umva hano password induka buri nyuma y'isaha. Dia orang meletup. None bamenye gute kode ifungura hano? Orang kenderaan. Imodoka yabo yaturitse, Kita ada buat roblox. nta modoka yindi bari bafite. ada 1 kilometer radius kan. Hano byanga byakunda hari perinuza bariyeri. Ada. Hari abonye isura yoya, Maksudnya dia orang masih hadir di abajura bashobora kuba bakiri muri karitsiye hakiri kare. Umusore ati niba imodoka yabo yaturitse wegeruka. Umusore aramubuza, umusore aramubwira ati barabwiye umusore ati ujye uducungira icyo ubona umenya ko utagiye guhigwa. Agasore gati niba imodoka yabo yaturitse bivuze ngo baracyari mu gisagara hano hafi. Gatangira gushakashaka imodoka yabo nimba yaturikiye imbere, bivuze ngo baciye hano munsi y'ubutaka mu mihanda ya za gari ya moshi. Agasore karakurikira full kageze hano, ibandi rimwe ryakuyemo cya masiki, kemajina ukuntu ryaba ryaje hano. Hari cya mondisi muzeru para ndani igikapu cy'amafaranga, mugabo atwara nk'utwara inyana, nibwo bagiye cya masiki aragita. Muzeyi barambwira ati uducungire ikibabo, badufata tukwica, we ngomba kubashaka. Muzeyi arakurikira, yesu zuru wa musenzi we urakora ibiki? Zuru ko yakaje aca kutwaye imyanda. Nyumva neza we, sankuje nyumva muzeyi. Onkire hagarara wowe, Ini bukan uang dia. Balik. ndavuze ngo hagarara. Ini bukan uang dia. Wae nagarunga mabandi tugende. Kimureba cyitonze, ati nagaruye umunyamwanda tu hagatwara imyanda, kuramo ingofero, yikuyemo urupara, kimeze nk'igisaza ukuntu gusa isura, teguye urutwe. We tugende, we amaso yaratwajya ni mwene Joporo birirwa bamwe mu mujyi. Ndagusabye tugende, nagaruye umujura. Kau percaya tak? Kasuru karamyaga muzehe, kigabo kigatambika amafaranga kiratangira. Suru ndakosa rusingo ajya kumupolisi mugenzi we, ibyo ari bandi ngo riragigira, umupolisi nawe arakurikira, umugenzi we aramukurikira. Sasa aje kukigwekera ngo ngwarasha umupolisi mugenzi wawe agiye gufata ibandi, kwagufungwa burundu, bagufungira mu itiyo kwanza. Kibandi kiriruka, gasore karakurikira, nimba kugakorana naye amabandi numbase kavana y'imbunda. Nganda agarara muzehe arimo aribaza, ndasaka kana singara sye kandi namba bandi yamuhaye gasopo kwanga bayimuhaye ejo bundi.
mwana kwibandi rupara cyahasi cyamujota kimanwa kuri bisi kiratangira aho gufunga imyaka yose nakwicwa n'isasu to gasore rikava kwizima ka Zulu numbaza impamvu korana n'amabandi kikaba gashaka kuritanga karakurikira muzehe byamucanze ndasuye umwanda nimvuga iki kaka cyambara gitanga imbere utava urinda kumena urutwe tayari aguruka buhoro buhoro amaboko wonyabona kigura igibusa we muzayi mushyiraho dore siri kwentegere Zulu Turunkan senjata engkau. sira imbunda yawe hasi lower your weapon Man, we mugabo cika cyamani mwana nava kwisima arashaka ibandi tageti mu kaguru wakigura cy'umwana we police kwibandi muzehe biramucanga ndakwifitiye apa takut dengan kau? wakigura cyo cy'icyana Ditangkap. kucyumfashe Jur, takkan urakeka nzasubira muri aya mabandi gute senang kau nak masuk. ntago banyemerera Pergi masuk tu Samsung. we ntago byoroshye gusubira mu bandi Kabur. warugwa ryo n'umupolisi gari yaragiye kubaneka dore filime sasa muzehe yagaga kumurasa abizi kari maneko mugenzi wabo uri mu mabandi akagora yikirasiye mugenzi wabo ati gusubira mu mabandi urateka bizanyorohera filime irahara agatogo ibintu n'uburyohe cyane cyane sankara nayizanye kiko kitijara tusamenya gute gahunda ya mabandi undercover agent ibintu n'uburyohe mister samano nayizanye ibintu by'abawada sasa hakuno Aku minta maaf. hashirafu mbabarire Tuan ada apa? ewa naho rembizi kari maneko waruvuga bari bafite umugenzi wabo utanga amakuru naramukekaga gusa sinari mbizi aba baraje dore kimwe barashe mu kaguru niyo tabanga amakuru uyu munsi turi Kacyiru neto bava tujye kuri arya hamwe ni kuri ridibura kuri ridibu Ini rahasia jalan. wangu ini niryo banga tu cyangwa data we urwana rwaje rucyanuka ko mundeba mwese Tak boleh salahkan saya tak tahu yang diorang ni semua ni. ewe namwashe bakoze kasora kuvuga ikinyakuvuga ibaye we nawe funga umunwa Tak ada ni. Benda ni ikigo nyajwe gituze agak ketua dia. Macam akazi kari koroshye benda basic. Kita kompon. ndashaka boss wano bandi none utumye mugenzi wacu nawe arasuka mu kaguru Tapi disebabkan kau dia terlepas. Sikit je lagi. kubera wowe baracitse bose Hancurkan plan aku. Salahnya aku ashilafu nawe wayangije gahunda Kau tak tahu ke? nta kintu uzi warusingo rw'urwana Kau. ugomba kugira amabwiriza yanjye you have to follow my orders muzehe n'umujinya bamunambwiye kurya ruswa yarayirya ariko ntabwo yabatanga ntabwo yabarabura ye muzehe fit dalam poket kau tu, tak lepas lagi. wari uzi wowe wowe kujya dara amafaranga mujye mu mufuka muzehe aragikubita cyana kimbaza amafaranga babandama ishaka kumvamo lani Korang semua tahu kan? munyumve neza Setiap bulan mwese muzaye amafaranga sibyo perempat tu. buri kwezi hari amafaranga nakira avuye muri ariya mabandi Duit daripada perempat tu aku serahkan pada unit. nakira amafaranga menshi gusa sinjya nyarya nkajyanamo nk'ikimenyetso mu ikipe ishinzwe iperereza n'uyu munsi nayakiriye Hal berlaku pasal budak. niyo mpamvu uruzingo rw'urwana ruri kunyiruka inyuma Dan korang semua tengok duit. ni amahirwe make nakabaye nafashe ariya mabandi n'amafaranga araha Kau ambil duit. muyakire mwajyane muri investigation unit Catatan. ragiye cyane mu bashinzwe iperereza Hebat pemain kau. uru rwana rero narwo nurufunga mutwe nirumva neza muzehe kadakorana n'amabandi narwo barukoresheje Kau bawa aku ke unit siasatan. Aku nak wewe ayo mafaranga ajyana mu bashinzwe iperereza nurangiza ubake raporo ndebe ko buri mafaranga buri uko yahawe buri kwezi ayatanga nawe aricyo waje kubita ashirafu boss wakigoryiwe
bose baje guhondagura ashirafu anda cyagambanye Agaklah tu adik kau. muvandire kera Boleh apa dedekku? ikisi Suka hati dia nak buat apa? Jangan masuk. umvana abavandimwe ku cyubyitaho Aku dah cakap dengan mama. ari kuri kiri cyari marahondagura Tapi Rizal sibuk nak bertahan dengan dia. nababwiye guhera ku munsi wa mbere kutakigorya ari igipolisi Pas ni aku nak kau ikut. urumuna wanjye nakidefandaga Kau nak senang ke? mugomba kurikiza amabwiriza yanjye nubwo arimo n'umurangika mwihanire Ni kau orang senang ke? ntabwo byari byoroshye gushikaho tugeze Buat ni semua sebab pengajaran. kigoryi gusa Sayang kau. narakwigishije mugisha buri kimwe Kau pun tangkap memang betul dia kena tangkap. none se niba hari umupolisi tubigenze gute wabivumbuye ute Kak. shyiramo isafu ashirafu arabasa bagenzi be ko ntari twinjira Leng dalam senjata kau orang bodoh. ikigoryi cyavanye amasasu yanyo gishyiramo ibiporoporo niyo mpamvu twarasaga abantu amasasu nabafata kureba neza ikigoryi cy'igipolisi cyashyiramo ibiporoporo nta sasu ryarimo they are shooting blanks petit fure urikisha mana aramwihonanizal ni abavandimwe ebyiri garafurere kuri rwa petit furere ntibwatinze mugenzi hakuno wari uhari nyiramutemba nshyushyu dore umukobwa mwiza uve ku binabirirwa bisi bitera akabungo ku maso ntihajye nifondote bakisiga pata jone ugasanga amaboko n'igikara ahandi ni inzobe arumiwe saza mwakubitana byutswi ukagira ngo harashigisha igikoma yemwe ihangana mata 15 ngo guki Kongo yaragowe na mukorogo ngo bogera mu Rwanda bakizigira muri Kongo abantu bose babaye dibu kozi kare witukuza ugasanga umuhumetso ni igikara hago mbese mugenzi wa musore zala afite umukunzi mbabarire sheri kazi ka gipolisi niko kamera So, none ikirego kigeze he Masih dalam siasatan. ni hatari turacyakiga still in progress Ada masalah sikit. sasa mugenzi urukundo ni ikigoryi urw'uburwo rwabaye mu myisimu gusa n'igipfamatwe umva ukuntu avuga yitonze sheri zakujyana zamburi ariko apfa ko bitane bane we bastard kujya hapa nikwambie ni ururimi rugahinduka thank you. uko bagatetse udupolisi basohotse urakoze allo sheri yamutegereje akabara abantu bashiramo abari busohokere Okey, sawa sawa saya ada sheri emergency. ngomba kwerekera birihutirwa gukunda ahantu polisi ni ukwihanganira akazi nubwo bari bazanye nko nararyaho ugisangiza sheri Sorry, tapi sampai bila kita nak macam ni? wihangane gusa ese tuzaguma gutya mpaka ryari udufaranga twagiye polisi ni nica nikize nimekenya ngo wekenye Harap sangat awak faham. sheri Jini pangkat. ndashaka kunyumva neza nazamuwe mu kazi kandi ndagusezeranya ko bizamera neza nitumara gushyingiranwa nakurongoye byose bizamera neza ubwo bamaye ka promotion ahubwo ngo ngomba gukora cyane kugira ngo badakora iki batanyirukana Mak kerja tak selesai lagi lah. Dulu abang janji lepas kahwin funga umunwa akazi ni kenshi saya. Tapi sekarang lain. Nak ambil warambwiye ngo nitumara kundongora tuzahita tubana neza gusa nujya mu rugo Buat macam mana? ifite ikibazo akazi niko kameze uyu bamwe bambaye polisi madama agatelefone akamena ubwo ni urundi rushyi intambara mu rugo tayari kana akabona se akubita nyina imbere kahambe amavi ujya ushaka washaka ahandi tayari nta kibana na famiye akana nta kikajyana ku ishuri umudamu arabizi ko ari abakene akazi k'ijoro zoro nayo wamuhamagaye kuki umamagaye Kita angkat ah. Ni kuki uhamagaye landi putih CCTV. namuhamagaye niyumva gusa hano kuri CCTV kuri za kamera Pelik lah. Macam narenye kilomita 3 radius mutambiko Diorang ikut jalan buatan lah. komeza umbwire dapat satu lagi footage. abantu bacitse uyu munsi bibye kumanywa bakore baciye munsi mu mazi underground Tu boleh tak kau tu? barangije baratatana the police stop gusa naho zo bagire bariye weza nari ashusho kumbe Ashraf hakuno mukire na gasore gato keza kaboga ukabonye no wanajya ko kiba naro bavuganaga ntabwo muri mu maso amuha hakuno ibyo amuha amuha n'agafunguzo sinzi ninde bapanga ibyo bapanga umugabo ufite freshe kote y'imikara
sinzi ninde bakorana. Boss kurikirana iriya moto. Kumbe byapanga amapandara banga. Barapanga n'abandi bapanga ku business iraha mukabitsa bakiba. Akazi karabuze. Dore jobu. Mugana amanda ati ntuzaburara ufite isuka abakazi kabo n'ugukora. Sankara n'umudomo. Boris no kwekana ijwi rikava mu metso. Akazi katagutuga katawutira akaguru. Shadibu ni ibikoresho by'ubwubatsi. Urumva? Shadibu afite business ari atiribu unitanyizi zankinesha. Urumva? Kanya nyikunda zira ntebe zikoze kuriya kuzicaramo n'uburyohe. Abana arangije azanka yesitara kamera zo ku mihanda. Wauza umuntu kujya mu ishoki akamiruza akavuga ati nize ayiti nge nirwanye bya kamera za Kigali nibe. Hey! Baza ku yindi branch zidamo for bank imwe. Urugero nko bavuga ati nziba kesi bizos. Bako Rwanda nduyogoje. Bayo bya kamera. Kumbe ari moto bakurikiranye iyi moto. We, Dino. Wisinzira. Muzehe bamuhamagaye igicukulani. Kuri station abandi baraye mu kazi. Ibandi ryaramubwiye ati muzehe bajya kumfata. Undabura. Utandabura. Ufite umuryango n'abana. Ntacyo nzikuvumbura. Ni bukan hideout dia lah. Ni rumah. Nta kintu navumbuye nta kindi. Undana aho bishe nawe wamenye. Cek tempat ni. Iriya nzu ni iriya mukobwa. Saya banyak kali ambush tempat ni. Uyu mukobwa. Perempuan ni banyak sangat taktik dia. Banyak taktik ke? Numva uyu mukobwa afite amabanga menshi. Ndashaka kujya njyenyine. Kumbe lana ari hakurya. Zulu avumbuye ngo undi mukobwa ukorana n'amabandi. Ashaka kujya gufata ari wenyine. Mukobwa uko yagatashye. Atuye hafi na banke yibwe kumanywa. Ngo buri uko atashye atahana moto. Kumbe koko ryabandi ry'umukobwa rikorana n'abashirafu rifite moto yaryo. Ko ryagatashye Zulu yakurikiye. Uyu mwana narashaka mu Rwanda ari serious nubwo yakoramo. Muzehe ahamagara Dino. Kau kat mana? Dino. Aku tengah cek CCTV 4 minit ni. Uri nona. Aku tengah follow dia orang. Nani mnakurikira kuri televiziyo. Zuru ni wao abakurikiye. CCTV bank Datuk. Nta mpamvu. Kalau ada apa-apa maklumat, umva ndashaka komeza ukurikirana za CCTV zagamera zo ku mihanda icyo tubona cyose umenyesha. Sawa. Ni cya Dino. Niwe tekinisiye urara ku kazi. Muzara ebandi kazi. Gakobwa gatokeza gafite itoto ku maso. Kabona arambaye cya jumper. Gipira gishe mu maso. Kinjira mu igeto. Zuru akubita ritana akurikira agakobwa. Mu nzu y'umukobwa indani. Mu nzu y'umukobwa ucambura yacitse kare. Muri sano nta urimo. Wei. Wamuswawe. Yagiye kare umukobwa. Kurang follow aku ni apa hal? Ha? Ko kimunkurikirana sha. Bodoh. Kan kena tembak mati kata pula. Wamuswawe turimo twacunga umumetso wawe. Uriya mukobwa n'umwicanyi wakaba yapfuye kare. Yakuvumbuye kuri muramuyiga mbere yuko ubikora. Muzehe hakuno. Dino. Ada. Dino. Halo? Buka balan. Hari icyo yavumbuye. Umeze ute lani y'abandi ashirafu. Anak kau macam mana? Siap ke? Umukobwa ameze ate? Kita dirakam. Ameze neza. Aku cuma nak bagi tahu kau. Ibiganiro turimo turavugana biri gufatwa. Jangan jalan nampak. Ndashaka umenyesha ejo ko tuziba banki ya Laba Damafo. Polisi yang datang ke Nindi branch. Ukora ibishoboka polisi batazanyataka. 500,000. Ejo nimara kwiba nzaguhimba 500 bro. Muvana urumva? Ukora ibishoboka polisi itazamfata. Kumbe yabanje kumubwira ati nubwo turimo turavugana telefone yari mirakuru. Ayah, Papa, esok hari jadi Amira. ejo na anniversary yanjye yego mwana wa. Kumbe umugabo ntabwo akita kuri family ejo afite job. 500,000. Ibu buat kat mana? Kat playground cafe. Tapi kalau ayah Mama yahise ashaka kudusohokera ati kuri playground cafe. Mira faham. Gusa ntacyo bitwaye niba utazaboneka ndabyumva papa akazi ufite kenshi. Kumbe Zulu yari yamukurikiranye. Tayari
hari wibuka yiba imodoka umunsi umwe kirakana arangije barakana mu myaka ishize uriya bwo bwa muri Indonesia aragatangaza abandira muvandikira vuba yewe arakana kibye umunsi umwe karacika ntibwatinze hari yazaga kumbe hakuno hari uwaje ahara sasi y'abakecuru bakuze hari ahantu babajyana bakarerwa nk'abana cyangwa abasaza abasanga urubyiruko batanganye imyaka ibiganiro batahuza bagahitamo kubajyana hari abakecuru bonyine kumbe hari uwaje buriya Malaysia ituranye n'Ubushinwa gusa hafi n'Ubuhinde cyane imico yabo abenshi ni abasilamu nkumvishe yitwa Ashirafu Zuru Ashirafu mugenzi nubwo ari ibandi akunda nyina mwana wangu umubyeyi Bertahun kau tak datang jenguk mak. Ashirafu imyaka 5 nibwo yaruka kunsura Mak itu waruriye mama berjaya dah pun sekarang ni. Wana tumaze gukiranya na murumuna wanjye dore kiri umunakira Orang dah jadi orang kaya dah pun. N'icyo cyakomeye yakindi Saya kurangkan. turabakire mama Mana muka. bana banje polisi muri bayiga buri hamwe nabonye amasura yanyu kuri televiziyo bafite mugenzi umubyeyi arakuze yabyaye abahungu ebyiri gusa mugenzi akazi karabuza abana bafata umwanzuro wo kuba amabandi kumbe yakora kuri banka Nak bawa pemenda. umfana shaka uyoboyana Jangan kan. dufitanye gahunda uyu mukobwa wanjye winisoma mbike wanjye right hand man Aku nak jumpa siapa yang in charge kes rompakan tu. umva ndimo ndashaka umuntu uyoboye iyi station n'ikirego cyo kwiba banki Saya yang in charge. umva hari icyumba cy'inama Aku nak tangkap perompak-perompak tu. umva nigiri kuyobora Tak tunggu sampai bank aku tengok. byabananiye gufata amabandi sasi umuntu afite banki y'ikibwa polisi ugomba gusobanura ni gute polisi nishyura izamu buri kiya kitu ndasora buri polisi umbwira gute kibandi ryacitse amategeko yo hanze Sekarang aku nak kau bagi detail kes tu. umva ndashaka mume amakuru yose amabandi yanyibiye banki ni bariye Aku dah tengok. ndashaka kumenya mushinzwe iki murakora iki Betul-betul boleh aja. ndashaka mumbwire murapanga iki Aku tahu. ntabwo mukora akazi kanyu neza banki yanjye irimo irahomba kandi mugahembwa buri kwezi dutanga imisoro Berjuta-juta. buri mwaka Inefficient. uti za miliyoni nanga z'umusoro Ya. ndashaka mushe mukore bamufatira amabandi nona Dah cuba tangkap perompak. biratangaje Iyalah. turakora ibishoboka Aku nak detail. Detail. ndashaka mume ibigaragaza bivuga ku mabandi ubusobanuro se Saya tak boleh bagi. ntabwo tuguhaye Sebab saya ada nta kimenyetso na kimwe naguha teori saya. ahubwo mfite ikindi kirego Dato' wowe ubwawe perompak-perompak. niwe kibazo Kau merepek ni. uracyari arimo ndakorana amabandira Gila ke? ndimo ndipangira kwiba wasaze Setiap bank vault Dato' password kubera ko banki zifite asiranse rimwe na rimwe iyo banki wanye itangiye guhomba ihitamo bakayiba kugira ngo leta iyishyure cyane cyane zino banki zigenga setiap 1 jam. Dan undercover saya bagi tahu. nta kuntu numvise ukuntu banki yawe buri nyuma y'isaha bahindura password amabandi yamenye gute password nimba atari wayihinduye mane kwanza nsobanurira ni akabazo nimba muhindura password nyuma y'isaha amabandi yibyate akaba yasemenya password bivuze ngo ntabwo ushobora kuba ufite uruhare mu kwibwa kwa banki yawe kugira ngo leta ikwishyure Undercover saya bagi tahu perompak tu the password changes every hour untuk hack vault Dato'. Mereka hanya key in password. ni gute bahakinze kufure foro zawe n'amafaranga bakayiba Ada satu kire biramurenga Dato' dah jual semua ikindi saham-saham Dato' dalam bank. kuki wabanje kugurisha imigabane mu minsi ishize wari ufite muri banki yawe mwenyewe Ni lagi lah. papa ntutongane muri polisi hasi ubundi kuki wagurishije imigabane Kalau aku bersepahat dengan orang buat apa? ibi ngibi Tadi kan Dato' juga yang we turacyari mu iperereza ni. Sekarang ni kau ada bukti ndababaza murapanga iki ada wap mufite ibimenyetso ko murana n'abajura se kau kandi wowe ucunga umunwa wawe wari polisi we Tak ada bukti. ahubwo nawe ucunga umunwa wawe kuri matuku umukozi wa leta Kalau saya ada bukti Dato' dah. nta bimenyetso mfite bigaragaza ko nabo gusa urakekwa uri suspect nk'uvumbuye nawe uzajya gereza gusa uracyafite amahirwe yo kugenda widegembye ariko nibyo kandi gato witonde utabusha fanda vago shopping Selama ni kalau kumbe cha Zulu
Aku tak pernah nampak kau cyari igihe kirekire utaza gushopinga hari ni kau kumbe uyu munsi baraza kwiba kuki uri hano uyu munsi ntabwo bikureba kumbe ukagenda aracungwa yinjira mu kamodoka ke hakuno imuzehe Zulu nako Lan cyazuru cinjiramo ntabwo yakubita pata nawe ikiguryi kirashaka iki Kau apa hal? aho ufite ikibazo ntabwo yamwirukana nabunganiza tayari hafi aho sasa wibuka amabanda afite tekiniki biba hano baturitse hano bakiba hirya bagaturitse Biryogo Nyakabanda akaba ariho biba polisi banza hakuno Lan Boleh aku tahu apa salah semua dekat sini? wa mumbwire Info. murakora iki hano Itu berkeliaran dekat sini. mugere mwese tare za kamera Oh. aba bandi bahoze hano ndagukeka nawe Zul. letakkan senjata urakora ibiki shiri imbunda hasi mwese manu imbunda ntafande azimye Senjata kamu. Letak. laji kabiri mwese mshiri intwaro zanyu hasi mushyire hasi Semalam saya intip dia ni. inspector nyumva neza Saya dengar sendiri ijoro ryashize nagiye hafi niwe ndamuneka cakap hari ni numvise ikiganiro cyari hagati yiwe n'ibandi apa jalan apa? uyu munsi waraza kwiba Bukan kat sini. bariba banki ya Damafu sasa uyu musaza ni umuhanga ubwo bambwiye ngo bariba Damafu muzehe yavuze ati ntabwo tugomba kujya kuri ya sitasiyo hari ahandi bashaka kwiba Perempat tu ketahuan. ubizi udashaka Tak faham. ni gute bandi ryakumenyesha ubundi muzehe ntarabikeka asa ubundi ni gute umuntu yajya kwiba akubwira ati ndiba mu Nyakabanda aha naha Bonet sekarang. Lan fungura imodoka yawe baguhaye ruswa Aku cakap buka Lan. kingura sasa uyu kandi koko bavuganye kureba gutya mu modoka ye harimo igikapu cyuzuye urufito afande urabona yahawe ruswa ngo atabarabura amafaranga inote originali wayakuye ku mushahara wawe tuwuzi Dengar dulu. twumvikane sawa Mana Datuk ni ada dekat atas ni? ubanza munyumve neza Rompak bank. iyi nyubako icyo tubwira ngo niba ari bwibe Ni. ntabwo bakiba inyubako y'umukire nyiri banki Dalam bangunan ni. Sebab tu ndetse bwo bajya kwiba ni gute bamenyesha ko bari bwibe iyi nyubako turimo ni iya nyiri banki kuki barimo baramwanga ngo bari banki ngo bamenyeshe kau akan semua dekat sini. bashaka kuba bari aha Semua unit CCTV bank Jalan Ampang rosak. Alam bank dah berbunyi. jalani ampanga iyo banki nayo itangiye kwibwa ntiwumva mwese twitegure birahagije hatagira ujyayo mw'icyenda arababuze Aku yang handle. ukurikiza amabwiriza yanjye Inspector. nigiye ushinzwe iki kirego Hey. inspector nyumva neza babwire bose bagume hano baze sha Tak aku ramai yang umwana iyo amaze kwishyurwa minerivare ajya imbere ya se agatangira kwishongera tangiye kwishongora abasore banjye benshi bamaze kwicwa nariya bandi aku tak boleh terima arahan daripada orang yang ntabwo nshaka abandi bapfa bundi ni gute nakwizera ufite umushahara urenze uwanjye sha John, ikut saya. we twese tweregere kuri banki jana nampanga muzasigara umwe na bagenzi babiri abandi bose zirerekera bajya kuri banki Baiklah. we mutangire sha yego nyakubahwa kuva ryari usuzugura fande kumbe asilafu afite imbunda ifite umunwa mututu simwe zikorera amasasa aremereye umwe bakurasa ariko amena igituza amafaranga wayavanye se wubaza ubusanire yagwaye ndabimenyera se kumbe asilafu polisi zose mwitegura arababwira bose polisi zirasohoka zijya kuri banki kabiri Satu. Keluar sudah. sawa dutangire musohoke bandi kumbe asilafu ni umuhanga yanyubako polisi iguyeho mw'amabandari taye umupolisi wa mbere hasi yanyubako nyiri banki atuye mu apartment halo mutabare twatewe kumbe uvuga twutsira ikinyarwanda bavuga twatewe kubera igihanga akavuga ngo bakoze iki murakoze cyane basewe tayari Wompak kau dekat sini. Kau semua kena datang sini balik. zamburi amabanda araha we bareka fande n'abasazi none se bajya kwiba mu rugo rw'umukire bashakamo iki ntiwizere amagambo ye
nyizera fande ndani ku nyubako ya nyiri banki araka Ashraf ari mu yindi nyubako birebana ni umupolisi wetuje mindane security kuri floor ya 17 Ashraf afite imbunda mister dore filime nka umusobanuzi we Sankara niyo mbere bamba nazije avana imbunda arabanza arayipangura amaguru arayashinga bye ku buriri etage par etage ari kwa rubangara areba sitita bahakuriye acungira abandi bagenzi ye password bosi bandi rya mbere amena igituza bandi rya kabiri mama yake na mama esa system ya samano filmira Lari dengan budak dia dah masuk bangkau. mujire vuasha Ini Ashraf tadi kau cakap clear. lari na basore barawaza mwavuga iki muwabona mbarasi baya dawa ya moto ni moto babitu umuriro abandi ku mupolisi bandi bitu umwoto mama yake na mama dawa ya moto ni moto umuriro baya ikwabo baragereza mu rutugu mabandi nava kwisiba baya ubwe filmira kumanywa mabandi nava kwisima tagiye cyabura gato pande ya lani bundi mfite isasu riremereye irakumena amatwi ibyo nicya Ashraf ari hakurya kumbe dore abandi bayobye mama shenge mama baje kwiba kuri banki yewe yewe ko muza hano bababwiye iki mwibeshye Tadi kata dalam bunyi. ntabwo bibyara oya Kemungkinan alam basa. yewe aramuzavuyeho tugiye gusona tumaze kuzesitara turazivuza kugira ngo tweseye ariko ntabwo batwibye amabandara babanje kupara muza banki abandi bagiye kwesera mama shenge ayobye uburayi Sankara nagarutse by the way biru n'uburyohe mukanya dutangire kwa Lalampur gangster iyo bahise kwa Lalampur special forces munzu ya nyiri banke bayahabura gataca nirimaze gufata niba kufure foro baby vari sinzi n'imiki tayari bari vari sura jana yari miki briefcase kira kucinga cya gikobwa abandi na mikino dore igihe bari cyo barashugutwaye we ngwino sha tayari shahidi sana mukire nyiri banga amafaranga afite menshi azishyura tu hano leta irishyura amasasu leta izagura ndi bakadufasha ibandi abandi yaranguye bafite ibikoresho babita umuriro we dawa ya moto ni moto wa mbere baramuha ayo aricyo barashugutwi bamusenzi we ne kuri varisi nayo ndekuye fanda ya fanda hasi kivana yibunda sasu afiri utugu kirakwepa sasi briefcase irimo iki ukobwa baruhaye fakurasa we abandi bari gutabara bari namenya naho bari fata iyo varisi ayiwe tugendeye muko umva genda genda mugurikire mugire bamwe abasukamwe mucike cyangwa nsigare reka marindi umukobwa ameze nabi babiri bacike tuzagukura muri polisi bagufunga ntacyo ushaka gupfa ntari wasi abandi araha aba bandi y'ibintu bifatika we muve mu bujura bwo kwiba inkoko n'amasafuriya dore jobu we
uzikuba miliyoni 500 iyo bagufunga imyaka 10 ntari wasa ariko ari kuri konti n'ubundi abose zanzara igihe ugaruka nta n'isamba aragura dora akazi yawe zaro apima nabi ashirafu yarageza hakurya busasu bwa piston bugerayo kanze mumena umutwe y'urutugu umukobwa aramuha dore munda anaracika umanywa nabwoba nangingimira nanda y'umujinya umukobwa avana yo grenade musaye ndarajya mu rutugu gisasu ajya hasi sye mwe baramuhaye abandi baracika abandi araha nta bwoba icyabazanye barakibuze ivarisi laje Kevin umeze neza cyane nje nanjye meze neza saka amabandi bayise KL Special Forces kwarara mporo ducike wangu nta kubura byose nkinga timeni baratangira bakirigitsi nta modoka ntaho gucikira katurore bageza aha hano hari munsi y'umuhanda haca ibizi bibi tayari Musaye arakurikira mafunzo n'ibyo bakoze ndani sike sara dora hani Imana yagorewe Mana mfasha no mu byaba arayitabaza Mana mfasha abapolisi batamfata sinzongera kwiba Mana nabariri ya none Musaye havayo saso yaryo bagasesha dora aho bacenga ari impande ye ajenga sike cya kigorye ngo ni zarunya gukubitwa n'inkuba nta kibwe ngo nabandi byakura boro rigiye kwiba giyo by'abandi kuvayo yewe dirifane mukuru azimi yewe bakurashi utashaka kwa Musaye funga kinywa dore rwa rugorye rwa cyanya gupfa kubiswe n'inkuba cyagiye gushyanuka yarebye urugorye babanza rukubita inyuma y'amafera bito bavugaga ikinya kuvuga ibaye Musaye naratuza gusa icyamabandi yaragiye gutwara bakibonye ya briefcase ibisoni gusa polisi irangije ifata ikizibiti tayari barerekana kuri station Musaye byamurenze abana ari serious n'imbwi ry'uruhu byana byinjira mu kazi rwose amakosa ndayakwiye ako ni nayanjye mumbabarire I apologize undi umuntu agushota kuvana mbere Musaye arakara nabi yanze gukora n'abandi kuva ku munsi kubonde ivarisi imiki ivarisi bakiraho inyuma yabo hari zaje ebyiri sasa ababandara nta kuva kwizima nta garava kwizima ashirafa arabiyereka ikiba kibenza umuti kumanywa kuri polisi katurore turapfuye tu ibandi rivayo kumanywa yangu bityo bitumuriyo we gererade mwakiri tunda ashirafu bavane bwa Kristo tunda y'abapane automatic oye murye kava modoka ya polisi ya mbere irirenga nashaka briefcase varize dore filime iryohera we aboro mucikana bandi ba polisi baparika ashirafu baca baparika imbere baranjirira parika inyuma Fande babonye amabandi yiba neza sha turi byuma kumanywa parika maniki munda manikici ashira feri hebye ziyavaye na kabundo aywe ashira faraha
murumuna wa Ashirafu n'irindi bandi barashugutwi naho bazivanayo yarwana no gufungura amapingu mwe mujasi masaswe mama yake na mama na machino na mbabazi muriyo kumanywa masasu mabande natageti barapfa amasasu afite menshi fanda ritanga bamuto bagura nta ntibare bambaye mabande yipambye bambaye ntibare kubarasa nacho kagasore kavayo kazalu gafata ya briefcase karangije kahinagira Ashirafu na kumwene wa Ashirafu urasobanura iki noneho Paris left wangu usubira inyuma kikorwa iki kigambanye kucubaye kufure foro bararasa uzashya mindi magazini baratangira baza baco uzara irasa arasa kuri moteri yageti uzwe barasya arimo na iraturika moteri barayiturika yasimbutse Musa yabyize mafunzo arasipira imodoka irimo muri Ashirafu irirenga fani mwanda yakuza indi magazine aronchi shengwe ashiremu charging nawe ahindura magazine ayiwe kimwe barashugutwe murumuna wa Ashirafu naca hakuno Senabi kiteka yasitambere mu gituzi arasa muri nkongoro ndavuga umuhogo arashe kiri umuntu cyashirafu ku ruhande kira cyafite ya briefcase kochi nzimbuni rande kaka petit frère Rizal bamurasira imbere ye tayari naye bapimye muri nkongoro Rizal yaje atabara amagara yamagara atere buri mwese wasamaye tayari aratangira yicaga abaturage yiba gusa polisi byinjiyemo asa ubundi ko nibaga y'abaturage nibaga polisi mugera mwica petit frère Filiwe azajya uburyoshye yabicaga nta mpamvu bandi barashize mabandi arisha kufa dore igitanze igikapu kabone nubwo igikapu gisigaye ntibwatinze nk'ikipe muricana nyiri banki nguriye lano meze neza cyane muze kuramo password dato nk'iki kiri muri briefcase arimo ka disk deal lepas aku jual semua saham aku iyi disk deal za bitcoin zanje aku transfer dalam nacuruje imigabane yanjye ngo za bitcoin nizo ziri kuri hard drive hard disk bitcoin ni ubundi bwo kubika ubukungu bwawe tapi itu sekarang tak penting yang penting aku dah tahu ibyo ntabwo ari ingenzi byacumi ari birenze kuzunguka birenze dia nak attack aku personally ababandira kureza impamvu yatakaga banki yashaka iyi bitcoin bamaze kwataka banki zanjye zose barayibura bavumbura yuko nayibitse mu rugo iwanjye niyo mpamvu batatse urugo rwanjye simpan kat mana kuki yabitse wawe dalam bank aku nese nari ubike Dato ada suspect apa siapa Dato hari umuntu waba ukeka mufite ibibazo hoya abanzi mfite saya benshi rasa ada orang dalam pihak Dato yang mungkin banza umuntu wizera kurusha abandi ari wakugambaniye siapa ntabwo yangambanira hoya bedure cya kindi yizera cyumuhora imande cyakiyobozi cyumwungirire cyungukira banki nicyo gituma bashirafu ni gute mwakwangiza aka kazi mwabwe ko muri professionnel ziriya banki zanda amafuno nshaka guhumbya uza amamiliyari n'amamiliyari duhombye zaraye kuri ya disk
ashirafuri ikigo ry'uwabwira yapfushije muri umunani. Padaku sekarang ni Nakoze akazi kanjye kwa amafaranga mwibarani muri banki sinayabaka none ziriya bitcoin nazibuze. So, sekarang ini macam mana? Kigo kigusa ngo urashira. Bayar aku ni. Turakora iki? Uranyishyura ngahe? Ushaka icubundi? Bastard umujinya. Fushije petit frère urane sesemi. Kasiya. Kubwiye ko nyine amafaranga yawe. Tayari. Kenapa kau lepaskan dia? Kata tadi Kuki muretse ngagende? Simpan dalam lokap, enggak dapat apa. Umuntu yaramugetse kuva na mbere. Ntago twamufunga. Follow dia macam biasa. Kevin, Kau minta bantuan. komeza umukurikirane nk'ibisanzwe. Betul. Umukurikirane spy on him. Ran, aku nak bagi tahu dengan kau. Lan, Datuk Mio yang saja icyo nshaka kubwira untuk aku masukkan dia dalam pasukan kau. nkuko ndatebivuze. Kau jangan bimbang. Uyu musore kugira ngo mufate munamuvumbure n'uburyo akorana n'ariya mwandi. Mujye mu ikipe yanyu mumwere ko mwizeye. Niyo mpamvu nabyemeye ngo tumuri kure. Kivayo ni cyazabi. Cyaratse gutanga briefcase ntibayitwara. Muze arahaba. Saya mohon digugurkan daripada Nyakubahwa, Lan. ndashaka mvanwe muri iyi kipe. Lan, Elak daripada kita tu kena. impamvu natanze iriya briefcase kwaro kugira ngo amasasu agabanuke muticana. Wakoze. Kumbe bantu pangiye kujya baruneka buri munsi. Ibaza nayo kwidefana kugira ngo murekere kurasana. Niyo mpamvu natanze ku fore ishara kuri polisi. Kananga cha. Sasa bamuneka biyongereye. Mpaka abagejeje kuri ese bandi. Yifitiye BMW. Wow. Yewe. Yep. Felicitation. Sigaye twara BMW, yaryo umushara duhembwa ngahe. Izo miliyoni zigura BMW wazikuye he nawe? Sasa abantu barara wizera undi. Kereta tunang aku. Kereta aku rosak. Iyi modoka ni ya fiance wanje, yanjye yarapfuye. Tolong sampaikan salam aku. Yewe. Uzambwire tu. Ashirafu ni mujya guhura. Kau jangan risau lah. Lepas ni aku dah takkan Kau ganggu jadi hidup masuk. kau. Sinzongera kubangamira. Aku nak pesan dengan kau. Kau dah bunuh Rizal. Reka mugira inama. Dia Ashraf. Rizal umwishe uyumunsi. Dia akan duduk diam. Ndo umuvandimwe wa Ashirafu. Kita dalam bahaya. Sinya ko Ashirafu biburangira amahoro. Uri mu byago wa mugabo we. Aku je. Ntabwo ari jye nyine ni twese. Sekating kau lah. Pfa ko bamubwiye. Wimenye. Ashirafu asanzwe ari umusazi. Wongera kwica muri umunawe. Hagati mu ntozi. Cyangwa gutera kwikirinda ku rutoryi rw'umugabo mugenzi wawe. Tayari. Kumbe kanangara cyane kwa araro rukurura amazwi. Bwasensa gakurura hakurya. Ava gashyira mu cyerekezo urimo gusa. Kananga yaje Zal. Asha, dia berdendam dengan ayah awak. Ndashaka witonde. Nak berdendam pula. Iya Ashraf arimo arakurikirana so. Tidak Asha. Saya akan cari orang yang bunuh. Iyo mani Ashraf nakabaye miguwisha umuvandimwe wanjye. Kumbe dore nyiri kwica ntuza. Murumuna wa Ashraf arimo aranive nakana. Joyeux anniversaire wa mavuko wawe. Ni Kamila. Tayari mugenzi hakuno nta n'ibyishimo mu rugo. Mugabaza hakuno. Afite ubwoba. Ntararya dore ijisho. Aribuka arasakira umuntu cya Ashirafu. Je suis la mort au travail, ndo umupfu ugenda. Ibyo nege barada cya bibi. Walking dead. Ewe data we. Aza muri sara afite ubwoba. Abandi baraserebura nive madamu n'abashyitsi. Amaji basutse madamu mama shenje. Afite umugore mwiza. Ewe umugabo natuje. Shirika afite ikibazo wajya kumuganiriza. Amira mwirukange cyane. Na waktu Sheri. daripada datang duduk Haji ugacana n'umukobwa wawe. Siang tadi aku Teka. Waretse
mati. Bos bago ba? Abapolisi bapfuye bashize. Urakeka ndi kugitango nishime nigira ngo nishimye. Ibyarakaza umujinya za kutura umugore. Mbere y'abana yema aravuga imirambo n'impfu z'abantu. Damara ceceka. Saya cuma expect awak untuk jadi seorang ayah. Ntago nari nkubwiye ngo uzuseke wishime. Basi gerageza ifate nkaho uri se w'umwana. Ifate nk'umubyeyi mu rugo. Asubiza akazi ki madamu yarumiwe. Hai Namira. Yewe ubutaha wazana ndasanga ndasiye mu buriri. Bana bani mukine. Bagaimana Meli? Yewe data we. Abana zirakina. Akira washira. Bisha petit frère amiyaga. Ndari muri ryo joro. Abaturage basaze toranye. Namwe babasi namiyaga slavu yasaze. Abana b'umwana w'umugara w'umukecuru bose arabaha. Ubucyarira mu nda y'undi bastard. Ugukoreye ku mumetso n'umugara avuga ko nta mumetso ugira. Ugusuriye n'umusurire avuga yuko ntaci nta gatafari ugira. Wishe petit frère kamwishyure bastard. Yisaka indi magazine arayibura. Ashira afavayo. Umupolisi ashira afi imbunda yifite miliyoni z'amasasu. Nabanza arakocinga. Tamishimo. Shyiramo irindi. Babakana karitamika. Yesu Kristo. Tobora kaguye igisasu kinini. Irahinguranye. Mila mwana wanje. Kanya gato umwana afite amaraso menshi ndakwinginze. Birahagije mbabarira. Wikwera ku muryango wanjye atakamba. Nimba ushaka kwiyora ica ngewe. Utica umuryango Ashraf ndakwinginze. Musaza urasa kuri umwana wanjye. Nta muryango ngira. Nta muryango ngira. Nawe urashaka kuba buribwa naciyemo shingura muri umwana wanjye. Umukobwa azakura n'ikimuga baracakagura uriya sasu nawe umwana nk'uyu amagufwa bacyoroshye. Ndakwinginze. Nyita. Kirafu butijya mukoma imbunda y'izuru. Kampani muri bomboni kwa muganga. Mukobwa wanyu mayidota. Mukobwa wanyu ari wowe lani amiseneza mugenzi w'umupolisi. Mwana aje iki? Madam, sheri umudamu yumiwe. Yana yuzuye amaraso. Baganga bagerageje bishoboka. Diana Mudamu yahamutse. Bagize kuba ari abakene. Ibyago bizamwe ngo yakunda akazi. Akiraho Zal avayo. Ngo akigurye nk'ikije kunshinyagura dore gutora umujinya umuntu utageze cyo gukora. Urunugo rwamugiriye inama tisha. Nimba icyonzi wakigurye arubizi. Yakubaza tuza fande. Tefunga umunwa. Kubera wakigurye umukobwa wanjye. Sari yose namakosa yawe. Kanigendere. We witura umujinya wawe abandi. Makosa naye. Mwanda. Kalau gimana? Sagutaha. Urajya he? Kenapa aku kawin dengan kau? Asubuni kuki nashatse koko. Dalam keadaan macam Kuki nashatse umugabo nkawe. Kau nak belang macam Turi mu bibazo ni gute umugore nkawe avuga amagambo nkaya. ini sapu kau ni. Ni gute wasiga mu bibazo nko gutya. Uri mubyeyi nyabaki. Kau sendiri. Bapak jenis. Banza nawe ubyibaze wowe ubwawe uri mubyeyi nyabaki. Uri mu papa bwoko ki. Nureho umukobwa wawe wibaze kabiri. Uri mubyeyi nyabaki. Tangira kurira nka mama cyagiye binyusa mwibi bijumba. Mbugere nasanze ntago ukubeshya. Nasanze mama gina bwe no ngo ni kinyusi barimo bararwanisa fure y'ibijumba. Ngo ni munabasha kuri concert ngo ni urya byibaze nawe. Kureba neza. Uyu kureba nyiri banka yarasiye kuri etage. We kurariye. Natumio. Yewe uyu nguyu wari wungirije nyiri banki. Mwangu ki? Arahamagara. Kau sapu? Yewe uri guhamagara ndi? Tunangku. Tunang kau. My fiance wanjye none. Kan? Fiance wawe wapfuye yaba ari wonkire we.
sasa uyu dore ngo arahamagara Mia yewe kuri rafi yasabajyana yabari inzu ye cyangwa kamera sasa uyu wa mugabo barasiye kuri etage sheri we ni se wakaga kobwa kamiye dore sasa ngo bose yashirafu na miki dore zulu ngo arasara yaravuye kuna mugenzi we barasiye umwana Mia sheri sasa iki nacyo akana karakanguka tayari mwana wanjye sheri bébé de moi Shamani Mira anajaribu papa Gashya. nifuza ko ninkura nzaba umupolisi nkawe Mira kanya gusa akaguru kangiye kagiye kacitse kugira gutya umugabo yakubise ingasiri y'ivi iraturika akaguru bacira hejuru y'ivi we nawe azakura ari ikimuga mujye gukina n'imiryango y'abantu mugende gake kandi bukamagara ngo sangara ngo giti bamurashe ubwo wancikiraye mujye mugendera gake imiryango y'abantu aza hakuno bazana cyazaza ikibazo wesohoka laji sohoka barafunga shyiramo kare mbwira ikibazo fata agati barakazinga kigwa ry'inyana yemwe amusetswe afande witica umuntu yambaye amapingu batumye umwana avurika n'ikiriho bipfunsi by'amazuru yagutabaza mushinya ashirafu ariho ndashaka ashirafu uko we bipfunsi byatuye kigwa ry'imbwira cyangwa nkwice kirisekera reka nkwereke ukuri uraje ukubone bazana afande aza yitonze hasashe igihe twaririye ruswa sasa mu gituza igihe twaririye ruswa mwumva mutinzi mwumva ku nshuro y'ijana ashirafu kibamba firimira uraho umuvandi sasa nujya ujya gukina na bene wanyu ujya umenya abo mungana n'abo muri murya yarotaga bwajya bwamutaha ubwoba firimira ngaba umusobanuzi samano yawa data we kaji wa mugarura ndavuga keyo mu rukiko lepaskan bulan wende kagende lani sasa kubera inzozi sheri wanjye ari mu byago nawe ulang sekeliling dia ubu ngubu utangiye gutinya kuko sheri wawe ari mu bibazo dari awal aku udah tahu dah nawe utangiye gusobanukirwa impamvu wakoreye ayo mabandi budak-budak aku undercover wabaguzi gahunda zuriya musenzi bocorkan kamu dia abagabo banjye bagiye kumuneka urabatamaza dia entah kau kacau niwe baraburizaga kenapa benda yang kau cakapkan ni lah yuriya mugabo yarakunye kugira ngo uneshe umutwe biar aku jelaskan dulu uravuga ibiki akira hakuno lani amajwi bamufashe saya akan cari orang yang bunuh adik saya mbere na mbere nagashatse umuvandimwe yanjye yo Maria Shirafu saya akan cari anak dia mu mwanya wa alani ini apa yang nzashaka umuryango we n'ibyo nagukoze aku jadi dia itu yang aku ibyo ryo nabwira agashiri yo Maria Shirafu nawe nagashatse umuryango wawe Budak aku follow kau sampai ke tempat tu budak perempuan tu tak ada. abagabo bawe abagabo banjye bose baraburisha none n'umukobwa wanjye acitse akaguru ngo nshaka gucika aku pergi rumah kau aku intent kau nagiye munsi wawe aku rasa kau ndakuneka dan aku nampak kau nanjye mpamvu nakuneka nari nzikorana na ririya bandi narakubonye wowe n'umukobwa wawe imbere y'inyubako urimo avugana na Shirafu bivuze ngo kau seorang dia yang tahu lokasi kejadian aku ni wowe uzi aho ntuye n'umuryango wanjye nawe uzi aho anive y'umwana wanjye yabereye bivuze ngo niwe wandaburije sasa musa Shirafu yabateye uyu nguyu yari yahinduye aniva iri bubere wewe imbeshye Shirafu arashaka kuri telefone ibandi ryabazonze Shirafu arahamagara kuri telefoni sasa Shirafu yamenye gute ko anniversaire y'umwana bayikuye mu rugo bakayijyana mu rundi rugo araneka shawo
Ashirafa bahumbiye gashirafa mushaka kuri telefone avayi Buka loudspeaker. shira oparire Apa kabar le? Anak kau sihat? Elani umeze gute Ashirafa uko bwameza ate Setan. ushaka kuvuga iki uri he wa diamond Besok nak bongkar balik. Lari uyu munsi wamfukamiye kubera ko byari byakurenze gusa ntacyo bitwaye ndaza gutuma wongera umfukamire Cantik rumah kau. ndi iwawe mu rugo afite n'inzu nziza Istri kau lagi. nziza cyane usibye ko umugore ni mwiza cyane kurusha inzu sasa Ashirafu yageze ku mugore mbega uburyohe umudamu yabafashe icyuma Ashirafu mureba umugore arapanga kwiyahura hamagara umudamu Diane we fata telefoni umudamu ashyira hasi icyuma arashaka kwiyahura ni icyaha imbere y'Imana aba ari umuvumo mubi Ashirafu dufite inzu nziza ariko umugore wawe akaba akarusha Sasu nawe yibye urufunguzo rw'ipingusheri we Mia arimo arahigwa na Ashirafu. Ashirafu yiyemeje kubasiga bose mu gahinda mu nyubako y'umugabo yitanze. Ashirafu ateretse nk'umukobwa kumwemera nako kanya ubu ubona ari agasore keza naje mfasha nasura aracitse nagiye gutabara umugore we. Ashirafu yabazonze turi mama kaboga ari mama shenye cyane cyane ko n'ubutaye buri mu kazi urumva cuma mu make ndakwica boroboro nk'inkoko z'umurangi kukubaga nitonze gifungura icyumba cuma gityaye kumbuye nawe Zoal agiye gutabara umukunzi Mia tayari Ashirafu ari mu kazi kose kugera aha kamodoka ni ukuyisetsa tayari Makan semua. halo over kuri za bariyeri umucunge acitse mu cyumba cy'iperereza interrogation room. Ibyo ni ibiki mumbwira uyase yirukanga Diana madam madamu kazitabara zamukaje muri etage Diana kugera aho umugabo ngo muri shock Imana we dore icyo bita iyobu kugira gutyo umudamu ni muzima mama yaramaze no kwitangira agiye Yesu umwami umudamu yarari mari yisengera Ashirafu sinzi impamvu atamwishe badusubiza inyuma gato kumbe Ashirafu ni umusilamu kugira ngaha yasanze umudamu bari muri mwezi Ramazana ari marasari nizo mana bagize aha filime ngatwe n'ikindi kiganiro cyo muri ryo cyitwa Ramazani dore cyo bita ng'Imana itabara bayikunda bayo niyo mpamvu Sankara nsenga Allahu Akbar Yesu agire imigisha myinshi arya ni Yesu ra mo arya ni swara basusu iwa undi yitwa na swara basusu sala Ramazani ko yambwiye ngo niko yitwa urumva Imana dore ngirafasha kwa kwezi kwa murezi Ramazani kwa ramutabaye arya ni murezi Ramazani mutunzi n'umurinzi Ramazani bari mu kwezi kwa murinzi Ramazani pira buri mu kazi urumva ubu dukoze cyo bari kudukorera n'uduhene salo baramukurikira dore imodoka ngo barayambara uwa mbere umugore watabaye na murinzi Ramazani bapolisi Ashirafu wa mbere mu mavu wa kabiri baramuha indi turuke barashyiramo ayarura ariko arakora akazi ubumwe mbabarira zaravayo yarya fiance wawe yakoranaga na so ubukwe nako niba wari ufite sha ukaba arambwira password hari andi mafaranga karacini bastard kigorye gusa fata gerenade yinda kuramo pini
n'iyi kanyituritse polisi zagura izindi akazi wumwe ashirafu yasaze uzi kuri umusilamu ujyoza amagakanzu Peter, saya dah hantar nagiye nyakuba untuk backup. amera ameze neza baramugumaho Kau jaga rumahku. nagiye guma hano mucunge inzu Ran, yewe kita yewe dah tahu. hari ibintu twavumbuye la Report. Dan kita juga dah tahu. twavumbuye ahise uriya musore mama we ni umukecuru rwose ari muri bya bigo birera abakecuru ukita mani Mungkin perangkap. reka tujye kureba nyina urasanga ari agatego Tapi kita kena pergi juga. ndabizi Aku dah arahkan semua orang ke sana. tujye kureba nyina buriya abana niyo baba ari ibirara gute cyane cyane abana b'abahungu iyo abonye nyina apfa gutoza mwabonye cyari ufende ke kitaravuye ku rumogi sasu yafashwe inde zal kureba kamiya hakurya sheri mia karameme karame anikora ikiraro ni mugabo ufitwe araka basta dwe nimekupa jobu uninichele kama utanipa raporo sasa wewe umenikungambanira nkizi kuri zalo ushaka kumenya ukuri kose dore ukuntu byatangiye mugore rero ninde wamsenzi we ute wambeshyi kiye kibazo wanze ziraye kuzanshaka harya ari ndugushaka wandaya we wamsenzi we dore sasa umunsi wa mbere ashirafu ajya kuba ikihebe ashirafu mama yanyibye imodoka kumbe se wa zaru cya kigoryi dato Kau dan anak kau sama. uyu ni umwana w'umuhungu sha abana bahinde bamwe wa mwana we jya mu kuzimu Siapa ni ya? avana ikirahure urakora ibiki Kau nak kau ajar aku ha? cyaguca nanjye nyina washirafu bamuhagita mu munsi oya yaragiye kurongorwa n'undi mugabo wenda umugabo azamufashe kureba utwana twe ikigabo kijya kumuca inyuma ushaka dushyingiranwa ushaka kurongora umukuremo imyenda shamufate ku ngufu imbere y'abana be dore inyamaswa acirafu uwo munsi nibwo yatangiye kwiba ahinduka nawe inyamaswa kwica ntacyo bimubwiye muzehe Aku akan cuba banyak kita. natangiye n'iyi modoka ariko nimba wanyicira umuntu nzajya nkwibira imodoka ku buntu dore ashirafu kuninjiye mu bujura Pokok dia ada bukti yang cya kigabo cyarongoye nyina abana bareba sama ada puan tarik balik kes rogol tu. wa mugore we dore na twana mudamu bamuva kwa muganga urukiko uyu mugabo ararengana ntabwo agomba guhanwa cyatanze ruswa ashirafu areba na murumuna w'inyuma tugende zongeresha nta myaka myinshi iciyemo kigabo cyaje cyemyikisha muri benzi abana zireba arabana bari nta mutima cyabwiye nyina ko kizamushaka kimufashe kurera abana aho kugira ngo kibikore kwandagaza umuntu kijya kumuyeju dore ko wa musaza shirafu yakodesheje ngo yica igisaza uwo munsi yaje gushigabo munsi atararasa baramurasa wa mupolisi lan haciye imyaka nayo yari akiri muto shirafu yaciye bugufi kigabo kiraho dore uko usindura abantu abirwara inzika Dari hari itu guhera uwo munsi na n'uyu munsi yang aku akan ubah dunia ini. narahiye nciteka ko zahindura isi uko icyo byansaba byose Udah paham kan? kandi ndacyabikora ubu wasobanukirwa uburakari mfite Kenapa Datuk tak pernah beritahu polis pasal hal ni?
iyo ubwira polisi ibingibi byose dato dore cya kigabo cya nyina ngicyo cyicaye. Okay. Sawa. Memang. Ashraf. Ibyo vuga no kuri. Lu memang bukan orang yang baik. Ahise yanjye. Nari nyamaswa ngo nari umuntu mwiza. Tapi sekarang aku dah Nari nyamaswa ngazi wild. Gusa nahinduye ubuzima. Ecuje ibyaha mumara gufata ku ngufu abantu mukicuza ibyaha. sebab itulah misi aku. Iyi si byayo biri unfair. Bijya nuko bitakabaye. Usimama nguzanyana. Lagi aku nampak diri aku dalam diri kau so. Gwera kubera ko gwara ku munota wa mbere nakwiyumvagamo. Turumwe. Tapi masalah kau satu. Nakwiyumvagamo mbere turumva ko twarwanya ikibi. Kau tak tahu siapa musuh. Cyo ni kimwe uri mumyi. Jadi hari ini aku nak kutip. Ntabwo umwanzi wawe wari we. Orang yang kau dan semua polis lain lindung dan jaga selama ni. Lali na polisi bose nabagambanyi. Aku nak tangkap. Kenapa? Walinda giri diamond kuja walimfate. Nak tegakkan kebenaran. Icyana koze niki. Tapi kau membunuh Ashraf. Nshaka kuvuga ukora Ashraf. Bunuh ramai orang. Uri umwicanyi Ashraf. Please kau faham. Umaze kwica abantu benshi. Di dalam setiap perjuangan. Nawe wica polisi. Buri rugamba rugira ibitambo sacrifices. Kena kuzul. Kita tentang orang sama-sama. Zalo umunyemana gusa ashaka kunyiyungeho. Turwane hamwe. Uri umwanzi no ntago ari ngiye. Zul. Kau jangan diri macam Lan Zul. Kau tahu tak aku dah cuba sedaya upaya aku untuk pujuk Lan. No mane nguri ya musenzi Lani. Tapi Lan masalah hari satu. Nagerageje kumwumvisha nyiyungeho. Kibazo afite n'ikimwe umunyenyi uri mu polisi ngo ni Lan. Aku yang letak bungkusan duit tu kat dia. Wene Lani nabakoresheje. Terima aku untuk tunjuk. Siri igikapu cy'imodoka muri imodoka yari ya musenzi umupolisi kugira ngo mwereke ko ruswa ziribwa. Nampak musuh yang sebenar ke? Gusa arakubeshye. Memang dah gila kau tahu tak Syah. Ntabwo uramenya umwanzi wawe uri umusazi ndakeka kubizi. Tak Zul. Ndo umusazi niwe musazi. Tahu yang kau faham apa yang aku cuba. Zul ndabizi gusa. Sebab banza mudashaka kubwira. pemikiran aku. Kau faham? Lan tak faham. Ntabwo uri mudashaka. Mata kau besar-besar. Kau tengok Lan tu, kau ingat Fungura amaso. terlalu obses. Reba Lan. Sebenarnya lupa dekat keluarga dia. Ni umuntu mwiza twakoranye gusa akazi kamutwaye bwo mukaramurongoye. Jahat, salah tu. Kubwo ibyo rero Apa? niwe mwanzi. Apa yang Lan buat tu salah kecil? Apa yang aku buat tu salah besar? Lani yakoze ikosa rimwe. Aku dah masuk penjara. Macam tu. Dia nakoze iriya kosa. Dia bermain dengan kata-kata. Dia muri gereza se. Sebab apa? Kunda gukina n'amagambo wa mugabo gusa ntabwo ari byiza. Apa Syaf? Hakikatnya kau tu perompak. Ukuri ni ukuri Ashraf. Untuk Umujura. Umwicanyi none. Tegak-tegak ni Lan. Kalau kau nak Niba kubera inyungu zanjye. buat cari yang betul. Shaka kuzamura ubutabera. Atangira kwigaragaza. Bawa dia pergi mahkamah. Shaka kongera mu rukiko sha. Waktu masuk penjara semua happy. Semudah tu ke? Senang Ujya muri gereza abandi bose bishimye. Ibyo ushaka kuvuga niko kuri. Sekarang ni siapa yang ada duit? Hari icyo utumva muri iyi si. Yang aku nak ubah. Amafaranga nizo mbaraga nizo byose. Tengok dengan mata kepala aku sendiri. Ntacyo amafaranga atahindura. Zaman kekotoran yang berlaku kat dunia ni. Zababye nabonye n'amaso yanjye. Utangura imbere yanjye. Kau ingat Ntabwo nahagana ngo meze ndebere. mata ke? Kau dendam. Uracyanga nakoze byose kubera kwihorera. Guhora gusa. Pada aku apa yang aku dah buat ni. Tak ada apa pun, ni semua training je. Kuri ibyo nakoze Tapi lepas ni Zul. bisa nk'aho ari imyitozo sindatangira. Lepas ni aku Gusa nyuma y'ibi besar, lebih bermakna lagi. nzakora ibirenze ibi kandi bifite agaciro. Nahindura isi nzanayihindura. Aku nak kau join aku Zul. Aku nak kau dengan aku ubah. Ndashaka unyiyungeho Zul. Duhindura isi. Shiri urubyemere. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Aku join kau. Sawa nari wasi ndakwiyungaho. Kinamubeshya kumbe na Aku join kau. ni byiza cyane mfungura. Ndakwiyungaho. Dukorane. Zul. Bagus. Byiza cyane arasa uwa mbere. Sasa niba ugiye kunyiyungaho akazi ni ukwica. Sial kau! Wamwicanyi we. Manipulate aku lah. Kigwa ry'iwibeshya. Aku lah. Niwateka wambeshye rwese akazi si ukwica. Ntabwo wambeshye. Polisi irakubona. Uri wenyine. Uri umuhombyi. Datang sini. Ntabwo ninya polisi nazamugana ngo niteguye urupfu. Ashraf yarambiwe n'isi. Arihamagarira ati rwose muze mumfate. Ku manywa. Ashraf! Aku tahu kamu ada di dalam. Tempat ini sudah dikepung. Tiada lagi jalan keluar untuk kamu. Aho ucikira itange
uza amaboko wayamanitse none ko yamanika uyafatisha intoryi zawe ko arebye wahinze mu murima wawe uza ufite intoryi mu ntoki manika amaboko surrender now Ora sampai. bari hano they are here ngeye imbere buhoro over bana igisasu cya mbere akirafu najya yiburira umugabara nimba atabayobeje numbaze ahambere yaraturika ashirafu najya yiburira nanjye nagore nakabyize ashirafu akubwira ngo ndaho avayo n'imbunda kumbe mujye mu kuzimu n'umusazi ashirafu yasaze yari yambuwe zal zagombora kamia abakoramo bityo bitumuriro dawa ya moto ni moto ibintu byajya byaba wada ndaje tisheni apolisi ni benshi shafasubira indani bamusaza barikama sasu kubw'Imana raswata baracika kizi mesire yashiramo baratangira polisi ashirafu ari nyuma gerade ashirafu ni ibandi dore filimi iraha bavuga amaji ashirafu we ni iji filimi iraha bahise KL Special Forces aracyari Sankara da Premier arasa umukobwa irya kaguru wabutenzo rajeri ashirafu marwana imbunda gakuraho umutwe tayari karayimutunga ashirafu ntago yarasa Tapi kena sah lagi. oro muhanga akuyeho umutwe nkuramo magazine ngaho ndasa mama yake na mama atuamba igipfusi kiravuga Samri, macam mana keadaan kat sana? tayari barabarana imbundi bikomeye wajyana bari inyundo baguhondagura tayari nababwiye samano nazigiye tayari musenze sana ashirafu kuri sana unakuno umutwe w'imbunda nakafata magazini imbunda iri hakurya taratora imbunda barambarana cyana ashirafu tayari gishingisha ugongo fata imbunda ari ashirafu Ashraf, tolong jangan apa-apa. ashirafu tabikora Kau nak bunuh, kau bunuh. ashirafu rasagenda kwinjinza amusenze kunsuzuma Tangan aku. Habis tunang kau kena mati. ubwinyi ngo hakiri kare urabyanga Dia setan. ubuzima bw'uyu mukobwa bugiye kujya mu cyimbo cyabo Special Force arabapima kunyama wanga gushyira imbunda hasi baguha Ashraf amaboko atabona imbunda hasi bahubuka mushaka kunda sana rapona ikamuca mu mutwe abandi barapanura Ashraf abikoro barangije bazana nyina wa Ashraf umwana wanje buriya ntabandi bidaca amakibere umubyeyi kame mu uyu mubyeyi ukuze uragaba amavaro sinshaka kubona ibingibi Ashraf umugenzi yaramaze gukira nyina zikara abana bitonda uvana no mama Ashraf unurasa umukunzi wanje Ashraf uyu mukobwa ararengana Ashraf dombe nubikore ise uyu mukobwa nawe wanciyemo amafaranga Ashraf umwana wanje mama utajya mwana yetu turamuzi Aku kira sampai 3. ajyana na se tegekobwa Ashraf oya mukobwa ararengana Ashraf yasaze 2. subira inyuma mugende cyangwa muzana indege muvane hano ya helicopter Ashraf imwe sawa helicopter bayizane guhamagara helicopter halo over helicopter hakuno Ashraf mwana wanjye mama tuza Kau setiasa kalah dengan aku. byose nabikoraga kubera ko ngukunda kandi kubw'inyungu zawe Kau kacau minda budak ni. wabaje umubyeyi wa Ashraf Tapi kau takkan menang. uranze ubaye inyamaswa nyuma na nyuma tawe wakoresheje umwana umurenganya
kagasore kazana kari agakozi ka Shirafu. Sheri we tayari Shirafu yayo umukobwa naye baramuha mupimye muri nkongoro mu muhogo sike Shirafu aranza apfuye nk'imbwa yica umukobwa urengana. Nyina yararize abadatawe. Nyina yabajwe nuko umwana we yari umusiramu kandi umukobwa yamwice muri kwa kwezi kwitwa muri inzira mazani. Ubwo inkoko n'ihene ziba zirigura n'imishyo abantu bahagaye n'umubare wazo ugabanyuka, abantu bahagaye inkoko zigabanuka, abantu bahagaye inkwavu zigabanuka. Urumva madamu yararize uyababazwa umukunzi w'imiya dorakazi. Shirafu yaranze ababiri imbwa mujinya tayari bidafite icyo bitanga tayari. Abajye mwakoze kuza murabeho yali Sankara da Premier mugezi umusore yasigaye bariga bazal embaye kuzashaka umuryango wa mugezi wa Shirafu ntimumbaze nukagenzi yali Sankara da Premier mwumvaga mbabwira ngo ndahari wese sece hasta la vista. Ndabakunda cyane cyane kubakeneye kwamamaza nimero zacu na zindi ni 0783 4 6 2 1 2 2. Ndabakunda cyane cyane.